ba tshwanetse go ithuta ka dikgang tse di amang bong ka seo se tla ba thusa go tsibogela le go rarabolla dikgotlhang botoka go sa dirisiwe kgokgontsho. Moomagadi wa Gatautona buile se fa a buisana le bana ba basimane ka dikgang tse di oketsang masula a kgokgontsho le ka fa ba ka tlhabollang matshelo a bone ka teng. A retse ke badiretse Motlhosi. Go ya ka dipalo tsa sepodisi, borre ke bone ba di gogang ko pele mo melatong e amanang le kgokgontsho a bong, tiriso bothaso ya bana le matlhoko a mangwe a amang setšhaba, selo se se kgoreletsang gore ba retelelwe ke go nna sekao mo malapeng a bone le gone go rarabolla dikgotlhang ka tsela e botoka go sena kgokgontsho. Moomagadi wa Gatautona o rotloeditse borre ba go hetola maitsholo le go itwetsa go bua ka tse di ba amang ka tsosologo. Ha re bua ka bong betso, ga re bui gore ka ga mme kana ka ga rre, re bua ka bong jo pedi. Gale le gale ha re bua ka bong, borre ba katogela ko morago, ba re ra gore ra go ba supa ko monana. Gone gore re tsweleleng pele ha re lebeletse bong, re kopa tse di latelang gore a go nne le tlotlano. Borre ha le bona sengwe begang go le tshwanetse mantswe a le re a bomme le bone ba sireletsege. Go nna maoto a tshupa mo go tseng ditirelo di tshwana le tsa botsogo le mananeo a dithabololo go kgadilwe thata mo dipuisanong tse. Di bue ka go harologana tsa re go dira jalo go dia maiteko a go hetola maitsholo le thabologo ya matshelo a bone. Ra kgathala ka lona borre, ka jalo re batla botsogo ba lona le boela tlhoko. Ba bongaka ba tla dumelana le nna, bolwetse bo pehela ha o tla o sa diege, o bo potlakisa, o kgona go bona dithuso tse e leng gore di botoka gona le ha o diega. So a re ntse le go gola go bua ka gore borre ga ra neelwa mananeo. A re ntse ka kganya gore what are we doing to pick ourselves up, to blend with what the district is coming forth with. Ya mo gore o nna re go toka mo lapeng ka ba tshwara opportunity. So o le ba ka gore government at this time di ba sa go le ona ga borre ba le ke tse tshweo ke kope ke a re he tlogeng a re tšhentšhe borra a selelo sa bomme se se ka sa kola mo diphateng tsa rona borre e nne rona ba dira selelo se a re se diphumule selelo se mo malapeng a rona go tla le kagiso le mmeng. Moomagadi wa Gatautona a re hela jaaka bomme borre le bone ba tshwanetse go simolodisa makgotla a ka thusang gore ba kgone go bua ka matshwenyego a bone ka phutulogo. Ke badiretse Motlhosi, BTV News, Charles Hill. Mookamedi wa Trans-Kalahari Corridor, Red Leslie Mpofu, a re lebelo la dibaesekele le le simologileng kwa Rustenburg, South Africa, le ya go wela kwa Walvis Bay, Namibia, ke lengwe la mananeo a ba dirisang go tsosolosa itsholelo mo metseng le ditoropo tse tsela ya Trans-Kalahari Corridor e dirallang. Re Mpofu buile se fa bapalami ba dibaesekele ba ne ba itapolositse kwa Tsotsha. Lesego Mokwaisi Naleko. Lebelo le la dibaesekele la sekgala sa 1,800 kilometers le simolotswe kwa Rustenburg kgwedi eno e le malatsi a lesome le borataro mme le solofetse go wela kwa Walvis Bay kgwedi eno e le malatsi a le masome a mabedi le borobabongwe mme ne a re mo letsatsing le ba hubile maoto a bone mo motseng wa Tsotsha fa ba amogetsweng ka moletlo wa go ba direla maitiso a mmino wa setso. Re batla gone gore re age yone TKC in terms of developments. And cycling is one of the initiatives that we have actually, identified to try and promote development along the TKC. Tourism, for starters, is something that can strive because of this cycle. Bajwa Namibia, Bajwa Botswana, Bajwa South Africa. Bamotsilenge. He ikubela gore he na le 20 years 20 tsela e leho so ba ho hombe gore ba ja go le ga golla gore tsela e tshwe e hoyo e tshelayo ibile to etso. Moomagadi wa Gatautona Meneo Masisi yo molotong la semmuso mo kgaolong ya Charles Hill le ene ga se ka ipona tsapa go nna bontlhabongwe jwa ba neng ba tsene mo letloo. Golo ga ke leng gone ha
ke a lemoga gore ke a tlotla gore ke ha ke gore I don't take it lightly that I'm actually attending this event. Ga se malatsi otlhe o bona banna le basadi ba tsamaya tsela e sebaka e kopanyang mahatshe a mararo. Ke ikutlwa le nna ile gore ke motlotlo go ne go tele motlotlo gore re tsile kwano mme le nna ke ikutlwa ke le motlotlo gore le nna ke mo ditsong tseno ba gaetsho. And to the cyclists, let me wish you well as you cross over into Namibia and as you complete your expedition, if I may call it that, and God bless you. moemedi wa bapalami ba dibaesekele le ene a nna le sebaka sa go leboga puso ya Botswana. And Botswana, I mean, this journey through Botswana has been memorable for me and an eye-opener. We thank Botswana and its wonderful people, and of course, being received by the Minister, Honorable Molale at Lopatse, and of course, giving us part of a history lesson out of his book, which I never knew about the corridor. Thank you for the lesson, Honorable. We appreciate that. Tsela ya Trans-Kalahari ke akanya gore nako e tsile ya gore le mo Kalfontein re dirise matšha rona re dirise botsotshane go dira motse o e leng gore a gore bagwebi ba hiti ka tsela le bone ba ka tsena ka one ba latlhela letseno VDC ya boelwa morae lone wa boelwa wa kgaolo ya tsotsa. Bapalami ba dibaesekele tse ba solofetse go goroga ko toropong ya Walvis Bay kwa lefatsheng la Namibia kgwedi eno e le malatsi a le 21 le sego mokwaisi BTV News Tshotsa. Bani ba toropo ya Selebephikwe ba kgothaditswe go tsaya dithuso tsa madi a lenaneo la tšhema go tsosolosa itsholelo ya toropo eo. Motsatona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o go etlile banni a na le makalana a ka fa tlase ga lephata leo go tlhalosetsa banni ka lenaneo la tšhema. Mamusi Siska wa bega. Selebephikwe ke nngwe ya ditoropo tse itsholelo ya tsone e kileng ya bo e le kwa godimo mme mo tsamayong ya nako ya wela tlase fa moepo wa BCL o tswalwa le fa go sa lekana tšhema ke nngwe tsela ya go tsosa itsholelo ya toropo e. Banni ba rotloeditse go inakanya le go tsaya lenaneo le go kgona go thusa ba malwapa le go nna le seabe mo go tlhameng ditiro. Mo Selebephikwe le tshwanetse gore le nne le ditiro a la nkutwa a ipoeletsa gape a re mo Selebephikwe e tla nna lona hela ba le nna mo mantung ao le sa duele rente la nkutwa gore ka reng le sang go botsa gore jaanong ga teng ka mantu nna mo mantung ao le tseye tšhema e re nako e go tentswang le be le itse gore le na le sengwenyana la nkutwa gore ka reng la laolora gore ha o no bolelwa dikgang tse di tshwanang le tse o itse gore la laolora o tseye dikgang le batho ba tshwanetseng o ska tsaya dikgang le mongwe le mongwe o ye go bata mongwe yo e leng gore wa ategile mo kgwebong a go gakolole o to bone gore tsela o tsae. E re ka lenaneo e le la dikgwebo tse dipotlana thotloetso ke gore bagwebi ba tsone ba seka ba salela kwa morago go tlhabolola le go godisa dikgwebo tsa bone. Sepe se la go se dira ka tšhema ga le se itirele la go dira mo go tung business a kere business e ra gore o rekisetsa motho o mongwe a kere e yaanong ga o rekisetsa motho o mongwe o tshwanelwa ke gore o mo rekisetse se se boleng ka gore ga go ithekisetse wena nna le wena le rona ko re rekante re bata tse di boleng o kwadise letshwao le e leng gore le tla go supegetsa gore nya o le ke ene mang o dira eng gore o mongwe ga ka tla re le ena re apaya dijo tsa Setswana le ene ebile re tse ga di tshwane le tsa Mamedi re batla tsa Mamedi so letshwao le go fa sebaka sa gore wena o itshupe ka se e leng gore o re nne mo go bidia o leng gore o ka emelana le di-competition o ka emelana le maemo a bosa a tsa kgwebo o sa tshabi ya go nna e nna le go ya go godimo le kwa tlase mo tshwanetse gore o nna le di-strategies le wena mananeo a gagwa ke re taka lenaneo le wena ko kgwebong o nne le mananeo a e leng gore ha ya ko tlase wa go tswa yang gone ko gore boele ko godimo. E sa le go bulelwa semmuso lenaneo la tšhema le kalana la SEDA le amogetse dikopo di le 633 mme go arabilwe di le 447 tse di tla dirisang madi a fetang 3 million pula. Mamusi Siska, BTV News,
Silibe Phikwe. Mothusatona wa botsogo Resto Malatisitswe a re go fiwa tetla ya go ruta dithuto tsa go thusa ka makoa a farologaneng ke gore occupational therapy go tla thusa go fokotsa letlhoko la bodiredi le go tokafatsa ditlamelo tsa botsogo mo Botswana. O ile se kwa moletlong wa go ipelela tetla ya go ruta dithuto tseo kwa sekolong sa botsogo sa boitekanelo mono Gaborone. A re utlwe go rata Moranyane. Botswana o nnile le katlego e tona mo go beeletseng mo botsogong ka go abela lephata la botsogo madi a magolwane ka nako ya kabo ya madi a setšhaba. Mothusatona wa lephata la botsogo Re Sethomo Lelatisitswe a re go hiwa tetla ya go ruta dithuto tsa occupational therapy e tla thusa go araba dikgwetlho tse di lebaneng lephata la botsogo. This training of highly skilled workforce will significantly improve our service delivery in our health institutions for patients needing rehabilitation. Currently in Botswana, we have a total of 39 occupational therapists in practice, both in public and private hospitals. Only few of these are clinicians in NGOs and medical insurance. As more qualified health professionals becomes available locally, this is an increase in patient access to a larger pool of specialists to meet their rehabilitation needs, potentially reducing waiting periods for appointments, as it is currently a case where patients wait for months to be seen by rehabilitation specialists. Association of Occupational Therapy a re tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna tiro e botlhokwa e mo thulaganyong ya botsogo mo lefatsheng la Botswana. Try and go back to that strategy of promoting primary healthcare or rehabilitation within the primary healthcare sector, and I think I'm honored to have met the PS earlier on and to see that ministry is also now thinking going back to the grassroots of exploring primary healthcare and rehabilitation as a whole within that aspect. So there is hope. And light will soon be shining at the end of the tunnel. Sekwele sa boitekanelo ke sa ntlha go ruta dithuto tsa occupational therapy mo gae. I envision myself working in a hospital or a rehabilitation center, especially specializing in kids because I so much love kids. Botswana o na le baitsanape ba occupational therapy ba le 39. Mme sekwele sa boitekanelo se ikelela go nna le seabe se se tona mo go aloseng dialogane tsa dithutego tseo go tlamela lefatshe leno le mafatshe a mangwe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Fa re tswelela moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko kwa Maung Red Godfrey Nthomiwa o tlhokile Newton pele ke kae molato wa go tshwarwa ka tagi ya methcathinone ampo cat e itsegeng thata ka leina la cat. Moatlhodi Nthomiwa o dumelane le mabaka a gape le ke kae a supa fa go tshwarwa ka tagi ya methcathinone e se molato ka fa molao wa lefatshe leno o ntseng ka teng. A re retse Nkutlule Thamage. Pele ke kae o na go tlile tshwetso ya go mo lebisa molato wa go fitlhelwa e se ka fa molaong ka tagi ya methcathinone e itsegeng ka leina la cat a supa fa tagi eo e sa akarediwa mo go tsedisa letlelelweng ke molao wa illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances Act of 2018. Mo katlholong ya gagwe moatlhodi Nthomiwa o papamaditse fa go sena kgotla epe ya ditsheko e ka atlholang motho ka fitlhetswe ka methcathinone fa go sena molao ope o buang ka yone. Moatlhodi Nthomiwa o ne a dumelana le mabaka a gapele ke kae a supa fa go tshwara ka tagi ya methcathinone e se molato go dirisiwa molao o teng. Moatlhodi o kaile gape gore go ya ka molao tagi go ka twe ga e letlelelwe fela fa tona wa botsogo a kaile jalo. A re ka tagi ya cat e sa akarediwa mo go tsedisa letlelelwe mono Botswana, tshwetso ya lekalana la bosekisi ya go pega pele ke kae molato e ne e sa tshwanela mme ebile e ne e se ka fa molaong. Moatlhodi Nthomiwa a re ga gona ope fela yo ka bonwa molato wa go fitlhelwa ka tagi e molao o sa tlhaloseng gore ke molato go e dirisa.
Pelekikai, who we were representing, was charged of being in possession of the mescatenin, which is otherwise known as CAT, in June 2022 before the Kasane Magistrate Court. So what we did is when he came to ask for advice and representation, we then realized that the offense which he is charged with, which is the possession of this drug, does not actually exist in our law. Well, after this case, the Director of Public Prosecution, I think, then advised the relevant minister to then codify it. So it was then made an offense in June of 2023 by Statutory Instrument number 72 of 2023. So it means then that if you were to be found with mescatenin after June of 2023, it will then become an offense. Mo godimo ga mo moatlhodi Nthomiwa o ne a boa gape a remelela mo go section 10 ya molao motheo wa lefatshe leno e tlhalosang fa go sena ope yo o tshwanetseng go lebisiwa molato fa e se fela molato o papamaditswe mo molaong o o kwadilweng. O Nkutlwe Thamage, BTV News. Khansele ya toropo ya Lobatse e tshwere phuthego kwa kgaolong ya Tšhobe ka maikaelelo a go anya dikitso bojanala le tlhokomelo tikologo. Ka jalo ba tlhophile banana ba 12 go nna le seabe kwa thutopuisanong ya Swedish International Center for Local Democracy go ba ruta ka metlhale ya go ngoka bajanala ka se ba nang naso. Kitso Temane Kapego. Lobatse ke nngwe ya melolwane go bapa le Afrika Borwa le Namibia. Mme tsela eo e diriswa ke bajanala thata go ralla ba ya mafelong a farologaneng a bojanala mono. Toropo ya Lobatse e humile ka ditso tse di ka ngwakang bajanala. Ke ka moo ba tshwaraganeng le Swedish International Center for Local Democracy go tlhabolola le go godisa dikiso tsa banana ka ngwao bojanala jwa Lobatse. Re tsile kwano go tla go ithuta ka industry ya tourism ka high functionang ka teng. Re tlo go tshwaragana le di-stakeholders gore ba tle ba re rute le rona be re package toropo a rona sentle. Maikaelelo a rona through that program yone ya CLD ko gore e be re tsaya bana ba Lobatse ba le 12 gore re ba rute re ba capacitate gore e re ga ba bajanala ba tswa ko mahatsheng a tshwana le bo South Africa le bo Namibia, because Lobatse is a point of entry ga o tswa ko South Africa. Mme ga o ka ela tlhoko gantsi ela batho ela ba tsena ba hetela ko ga borone ba go batla Maroko. Mme re na le mahelo a elong gore hela a mantsi hela elong gore tshimologo a lehatshe la Botswana e simololetse ko Lobatse. Bo Samora Machel, re na le Samora Machel Media Museum, re na le ko Fish Kitseng. Mo godimo ga moo babereki le bone ba ne ba tlhatlhelwa ka dikiso le maele a ka ba thusang go ikgodisa le go godisa bangwe ka bone. E re phelelong ba ntshe maduo ba le seoposengwe le go thusa go tlhabolola motse. Nka ditshetlha tse di tlhokagalang mo boeteledipeleng re lebile kgang ga ke bua ka puaseng gore ra mmele dintlha tse di tshwanang le transformational leadership e be re lebelela le emotional intelligence, issues of attitudes. These are key and very important credentials when it comes to leadership. Re be re tsentse mo thata mo go rona mindset change, re be re drive the value chain development le metlhale mengwe e tautona ya Botswana a e tlhalosang thata ebile a e rotloetswa ke tshwana mo digitalization. Positive attitude. Gongwe mo tirong we would be productive. Re tla bereka re sa kotlomela mewa. Re tla bereka tiro ya rona ka lorato, and ultimately giving the services to the people of Lobatse town. Dikhansele di rotloediwa go tlhodumela le go tlhotlhoma tsa tlholego tse di hitlhela mo mafelong a ba leng mo go one ka di ka ba thusa go tlhabolola dikgaolo tsa bone. Kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. Tla ke di bek hutlo gone fa ke tle ke sutele mogaka city ke a gakwa go bega ka tsa metshameko.
tla ke go leboge Joy Motswana re kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganela Motswana e tsho ke tla go wena ka tsa metshameko mme ke bidio hela go twe sethe ke aga kwa a re lebe tse di tlhogo tsa di kgang tsa rona. Setlhopha sa monoga sa bomme sa cricket se letse se fentse motshameko wa sone wa boraro wa kgaisano e tsweletseng ya Botswana Cricket Association Kalahari T20 se sena go fenya sa Mozambique ka di-wicket di fera bongwe le diapoloko o na le ko. Bomme ba monogae ba tsene mo motshamekong o morago fenya metshameko e mebedi kgathanong le Mozambique le Lesotho le go latlhegelwa ke o le mongwe kgathanong le Rwanda. Mozambique ba inileng bone ba ntlha go beta ba kgonne go kgokokwanya dirand le 63 le go kwadisa wikete e le nngwe. E rile ba ikarabela mo ining ya bobedi makgarejana a monogae ba kwadisa dirand le 31 mo di-overeng tsa ntlha tse 5. Bomme bao ba ka fa tlase ga bokatisi jwa Gaston le Timoni ba tswelela ka tshameko e ntle jaaka Tuelo Shadrack le Oratile Rathari ba ba simolotseng le motshameko ba nosa dirand tse dingwe tse 42 go tswa mo di-overeng di fera bongwe. Mozambique ba tswelela ba sokola go amogela di-save tsa Botswana mme seo se segela Botswana ka fa lefureng. Captain Lora Mophakedi o tsene mo boemong jwa ga Oratile Rathari yo neng a ntshetswa ntle ba kwadisa dirand tse 2 tsa bofelo motshameko o fela ka dirand tse 64 ba fenya motshameko ka kakaretso ka diwikete di fera bongwe. To be honest, the girls are trying their level best. We have played 4 games so far and we have won 3. And this one has given us an advantage to be in the semi-finals. If we are to win 1 from the last 2, we'll be in the semi-finals on Friday. So this is a good performance from the ladies and we want them to keep like this so that we shine. The morning one, we didn't perform very well. We didn't play positively. The girls didn't fire. But the afternoon, we did pick our pieces and we performed well, both with the ball and the bat. We're feeling good, but we have some problem with our fielding. But next game we'll make better. Every day we are learning many things, and another day per day we are learning a lot. So when we see something, then we are changing. Amantle mokgwete ona thupiwa jaaka motshameki o gaisitseng mo motshamekong o. I'm very happy with my performance because that's not how I normally perform. But today I'm very proud of myself. I think they did very good, but we just need to adjust in bowling wise. That's the little things we need to make sure that we avoid. I bowled 3 overs. The other one I didn't finish it and I got 2 maiden wickets and 2 runs. Mo madiong a mangwe Lesotho e fentswe ke Rwanda ka diwikete di le 10. Metshameko eo ya Kalahari T20 e tla ikhutsa mme e tla re boela ka labone setlhopha sa monogae se lebagane le sa Lesotho le Rwanda pele ga legato le le latelang. Le Diapoloko BTV Sport Gaborone. Re gatela pele mo anamisa mafoko wa setlhopha sa Mochudisanda Chiefs mo seke boraro a re setlhopha seo ga se itumelele tshwetso ya komiti ya First Division South ya go tseela dintlha tse 4 se sena go retelelwa ke go duela dipaakanyetso tsa metshameko e setlhopha seo se tshamekelang kwa lebaleng la sone Katlego Kgakole o rulagantse dintlha. Moanamisa mafoko yo o tlhalosetsa fa mabaka mangwe a dirileng gore ba ska ba dira dituelo tseo e le go bo bane ba dumalane e le ditlhopha tsa leki eo ya borwa go simolola go duedisa madi a kana ka 30 pula kwa metshamekong ya leki eo. Boraro a re se ne sa baka ketsaetsego ya gore a ba duela madi a go baakanyetsa metshameko ka seelo seo sa 25 pula kana 30 pula yo dumalanong mo phuthegong ya ditlhopha tsa leki eo. Re ne ra se supa ke gore re na le madi a kana ka 13,000 wa madi a ne re tshameka le Prisons. Prisons is an institutional team e leng gore ka melao e re salang morago ba tshwantse re be ba re tsa 70% e be ba tsa 30% whether home or away. So in our last game le Prisons 11 re ne re na le an issue ya gore ga ba re neela madi. Bone ba First Division ba ne ba tsa tshwetso ya gore ba neela Prisons madi otlhe. Ga re itse gore ne le molao o neng ba o tsaka ha ne goreng. So re ne ra ba kwalla le kwala re ba rara. Yes, le re charge 8,000 pula. We agree to that. Maybe le tsamang le go tsa
13,000 wa rona be le tsa 8,000 be le re busetsa 5,000 pula wa rona. Ba ba ikarabela ba komite ya league ya first division ya borwa ba tlhalositse fa ba gorogile kwa tshwetsong ya go gapela magosi dintlha morago ga gore setlhopha seo se gatake ka dinao dingwe tsa ditsetlana tsa melawana e tsamaisang league eo makgetho a le mmalwa. Le gompieko like I'm saying, you can't afford to go for 4 games without remitting. Was some point of excuse that how it's like a remita kabokai. Agree, we have long said kana that particular decision that 30%. That decision was long rescinded and it was reversed by the committee. But if at all they are so adamant on that issue, why is it that it is only them and other clubs are actually complying with issue 25 pula? Why ntseng na bonehela? Mo nakong eno maaparankwe ba na le boikuelo ka kgang e nngwe gape e mo go yone ba ipelaetsang gore ba tsamaisa motshameko kwa motshamekong wa bone le setlhopha sa Desert Ngau ba tlile thari mme seo sa baka gore motshameko wa emisiwe go setse metsotso e le 13 kgang e komite ya league eo ya borwa e isenyetle ka tharabololo ya yone. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. kgang tse di kgatlhisang go tswa ka ko National First Division South mme jaanong ga re garela dikgang tse e le tsela nngwe ya go fokotsa kgokgontsho mo motshamekong wa kgwele ya dinao lekgotla la Nhabe Regional Football Association le letseletsegeditse thuto puisano go tlhatlhelela bakatisi le bagogi ba ditlhopha tsa kgwele ya dinao mo kgaolong ya Nhabe ka maele a go lwantsha mmaba yo Maretha Kaisa ra wa bega. Modulasetilo wa lekgotla leo Norman Sebele a re go le gantsi ba itemogela fa go kgontsho e tshwenya bomme mo motshamekong wa kgwele ya dinao ke ka jalo ba sa iponang matsapa go tla ka ditsela dingwe tsa go netefatsa gore kgwele ya dinao e tshamekelwa mo mabaleng a babalesegileng. Bana ba setsana kana ba nna le re tshwanetse ba neela special care e leng gore ba e tlhoka gape ga se bana ba e leng gore ba tshwanetse gore bo ba go simolola go ba coachang o ba simolola go buiwa dilo tse e seng tsone ka bone tota mo safeguarding ya be le tsibuso ya la gore ga re bate ope yo o coachang bana kana o managang bana a ba simolola abuse bana kae kana kwa mosetsana kana kwa mosimane botlhe ba tshwanetse gore ba make sure la gore bana go dirisiwa dilo tse di siameng dirisiwa magoko a siameng. Kono ke gone go bona gore we promote their well-being, your well-being and children's well-being. E nngwe tlhaloso e kare safeguarding is a process of protecting children and young vulnerable adults from harm, abuse, neglect by providing a safe environment to play and be active. Go bolela fa go kgontsho mo motshamekong wa kgwele ya dinao e kgoreletsa batshameki. Dilo tse di teng di a bonala mme hela ke gone go tlhoka kitso ya gore dilo tse di ka dirwa ka tselentseng yang mo go hellang o ithela go ira gore batsadi ba bangwe ba kgone go kganela bana go tshameka bulu especially ba women's because ba kgona go ba re lona ebile le coach ya ke monna gore a goreng go loko ha ke bato ya teng ke dio dingwe tse e leng gore di kgona go hella di busetsa bana go morago tutile gore mo safeguard mo di abusing tshwanetse gore re o bua le motshameki a banna a meter from you skara rana re dira mogwa rona wa bogologolo mo o tampurela motshameki o mo khabara mo wa bo mo abuse mo ke go ithutileng gape ke gore go na le ka ga go reportiwang ka teng in safeguard go na le gore ga itsewe e recognize-we then e be tsena be e reportiwa go na le gore e tse ya go reportiwa ko mapodising a le gore criminal a le gore ke ga ileng gore ga e criminal e be e buiwa ke komiti ya BFA. Bana le sabe ka go farologana ba itetse le gofi bogogi jwa Nhabe Regional Football Association go tsibogela kgang ba solofetsa fa le bone ba taikita ya ka thupana go leka go lwantsha le go fokotsa go kgontso kwa mabaleng a motshameko. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maung.
motsamaetso ha le gore o sa tswa go tshuba segana sa go sa ditshwantsho dikgang tsa rona di tla bokhutlong mme gakologelwa dikgang ga ke di lalanageng la zaosa keng o tla ba buile in context a tswella a go neela tsa metshameko ka nako e tla ke tse sebaka se ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo ena ranelwa ka puo ya diatla mme ke re nna le wena re tla kopana mo go la ka moso Joe Motibi o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la la bone tsa Botswana Connect tlhola sentle. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of